कार्बी आंगलों में नॉन ट्राइबल का दादागिरी नहीं चलेगा। कार्बी आंगलों में नॉन ट्राइबल का दादागिरी नहीं चलेगा। नॉन ट्राइबल और माटी पट्टा को दिया फिर रोक दो। माटी पट्टा दिया फिर रोक दो। नॉन ट्राइबल और माटी पट्टा दिया फिर रोक दो। नॉन ट्राइबल और जमीन लाइसेंस दिया फिर रोक दो। Dah. Đang lo mấy con đang ri. Video boleh xem. Halo. Danang lah cimayo. আজি যোনটো কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন ফালৰ পৰা পিচ এণ্ড এৱাৰনেছ ৰেলী কি কাৰণে অৰ্গেনাইজ কৰিব লগা কথাটো হ'ল আমাৰ যোনটো সংবিধানত ভাৰত সংবিধানত লিখা আছে আৰ্টিকল 244A এইটো আৰ্টিকল 244A কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওক মোৰ দেন 40 ইয়াৰ্ছ আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ আন্দোলন কৰি আছোঁ হ'লেও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা একো ষ্টেপ ভালকৈ লোৱা নাই যে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ আৰ্টিকল 244A ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে এইটো এটা চেণ্টিমেণ্ট কথা এইটো এটা চেণ্টিমেণ্ট কথা এণ্ড দিছ ইজ দ্য জেনুইন ডিমাণ্ড এইটো কাৰণে দিছ ৰেলী ইজ উই আৰ ট্ৰাইং টু মটিভেট the whole community, the whole tribal population living in Karbi Anglong for the immediate implementation of Article 244. Aru juntu recently Karbi Anglong Autonomous Council election Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma koise je itia non tribal community kitao Karbi Anglong bhitorot mati kinibo pare trading license kinibo pare moi Dr. Himonto Biswa Sarma or budibo budisu Karbi Anglong is a purely 6th scheduled district. And if we understand the sentiment of the 6th scheduled district, moi jana mote aru 6th schedule tat likha mote non tribal community hai yat trading license apply kora right now non tribal community hai yat land patta pua right now then how could the chief minister of Assam during his election rally has proclaimed that the non tribal community can also get patta living in Karbi Anglong so tar statement kane ami yat protest korisu aru আমি যোনটো ৰিচেণ্টলি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত যোনটো মানে কিছুমান নন ট্ৰাইবেল লিডাৰ্ছ কেইটাহে ইয়াত মানে ইলেকশ্যন পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ একচুৱেলিতো সংবিধান মতে ইয়াত নন ট্ৰাইবেল কমিউনিটিহে তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰাটো ৰাইট নাই বাট ইন চাম হাউ
the central government and the state government interfere in the constitution, interfere in the sixth schedule, and they participated in the recently Karbi Anglong Autonomous Council election. Aru juntu amar Harawat Homostipura Ajit Kumar De ta jikile jika pasot ita executive member mangi ase. So we are protest again. Kali bitrot kun amar chief executive member hobo Karbi Anglong Autonomous Council para we are request the chief executive member that in coming days Ajit Kumar De should not be given the post of executive member in Harawat constituency. Aru, we are not blaming the other tribal community, but this is the right, this is the political and constitutional right of the tribal community. Moi black community or moi blame kora kotha nohoy. Etu direct Bharat সংবিধানত লিখা আছে. আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। তাৰ সংবিধানত কি লিখিছে তাত? 6 schedule মানে কি? 6 schedule হ'ল একটা স্পেশাল প্ৰভিজন তাত tribal community হে with the advanced people কেনেকা তাত সার্ভাইভ কৰিব, কেনেকা থাকিব, কেনেকা তাত ৰাইটস কেটা এনজয় কৰিব, বিকজ এডভান্স মানুহ লগত এডভান্স ইণ্ডিয়ান মেইন ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়ান লগত আমি ডাইৰেক্ট কম্পিট কৰিব নোৱাৰি বুলিহে আমাক 6 শিডিউলটো লিখা হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ 6 শিডিউলটো ভয়লেট হৈছে। 6 শিডিউলটো যেতিয়া ভয়লেট হৈ আছে যদি এতিয়া গোটেই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিহে এইটো 6 শিডিউল কেনেকা প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে, গোটেই মিলিকিনি কামটো কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ যদি ডিমাণ্ড ফুলফিল নহয় তেন্তে কি পদক্ষেপ লয়? যেতিয়ালৈকে ফুলফিল নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰ্বি কমিউনিটি জীয়াই থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছে আমিতো প্ৰটেষ্টটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিম। ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা আমাক অবষ্ট্ৰাক্ট কৰিলেও দিছ ইজ আৱাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট আৰু উই হেভ আৱাৰ অ'ন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। আমি নিজৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট জানো, নিজৰ ভইচ কেনেকৈ ৰেজ কৰিব জানো। এতিয়া মোৰ দেন আমাৰ এডুকেটেড ইউথকেইটাহে চেণ্টিমেণ্ট হৈ আছে। কি কাৰণে চেণ্টিমেণ্ট হৈ আছে? আমাৰ ৰাইটছকেইটা ইয়াত ভয়লেট হৈ আছে। আমাৰ 6 শিডিউল যিটো ৰাইটছ আমাৰ পলিটিকেল আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট এইটো গোটেই ভয়লেট হৈ আছে। তো ইনকামিং জেনেৰেশ্যন আমি কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে? এতিয়া প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনহে কাম নকৰিলে ইনকামিং ডেজ আমাৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। দেটছ ৱাই উই আৰ কণ্ডাক্টিং দিছ পিচ এণ্ড এৱাৰনেছ ৰেলী। এইটো খালি আমাৰ হাৰগাঁও সমষ্টিতহে হৈছে বুলি নহয়, উই আৰ গোইং টু কণ্ডাক্ট দিছ পিচ এণ্ড এৱাৰনেছ ৰেলী ইন 26 কনষ্টিটুৱেঞ্চি অফ কাৰ্বি আংলং। থেংক ইউ। Bini Karbi Lochalia Songpen Peace and Awareness Rally Kopia join is Kipatu nang kok maplutante aprangsi kadok kawiarat takachini nang jigilalo ilitum karbiarat mate inglong suara kari aningkan ko an penilitum kachisong hemprek penceng lok kaprek isu mukha bontame aphong government lewang tame halaso itu makimang ekipachun ji aphan kimat have langdam plotang te direct central government state government pen direct interference dopen itum hanang ki ber jana body pick lasinon bisara lam itum chethanam sinang Karbi Anglong arar kari mate bharat kecharia lolong itum hanang ki topiang article 2448 tame ilitum han ningkan tikep social lokachisong tabon tame ilitum han ekipachun pg po alam ke central government non state government non lapen Karbi Anglong Autonomous Council kacharie abang piatum initiative ki NA joine pini ilitum constitutional long kitok dera pitamela bang so article 2448 ningkan ko an ne kachi song itum chi song nak hegam long bon tame pini la bang so relipen Karbi Anglong arat phan kachuri gang tung ke lalo ilitum ke constitution arlo ke dotang hormu mate how ilitum bharat ki chari hala bangso constitution kito ka hutsi itum inglong asu kumhan ta isi tuwar tho pinang jipen article 2448 nang kitok ido kasi hala bangso diman ilitum chunche tik ilitum pirthe sining ruretik karbia khai vir betik ilitum chesong nangji lagle de nangji pot happy pen ilitum pini immediate implementation of article 2448 pot happy pen ilitum ningjip ilitum pila bangso really long ilitum hangtaram lapen Norhejong Karbi Anglong Autonomous Council election hood Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma Kaningje Pondo je inglong asu kalide tum hantame longle patap pipo trading license patap pipo lasi koson si 62 district arlole alang inut a Chief Minister itum inglong asu kalide tumhan longle patap ki PG trading license ki PG pukaningje haima Asi aku langdam tu pelotang te sik sidula hormuta litum hang kipa joy kali
lata 6 schedule dalitum India Constitution RLC itu man ikitok pitekang. Lasi 6 schedule ko pilo platang te anutin na chinilo inglong asu tumhan ikirai kom isia jakong. Non ke labang so jakong itu man constitutional long nang tokpi ang pita la so jakong khan arkan plot sinon central government no state government non ilitum han nang kiber ji pasi bor iro. Lasi non ilitum pinipen. Mande mo kiwang jilang ni pen isi yang tong cipaklang dunde pulutang te ilitum akimang berarti ilitum akarbia kai asap suka siksak tukong di putlong. Lasi ilitum movement mang ke ilitum kang turmang ke nang sotlo ningkan ko an pen ilitum 2013 Telangana pan hemprek kang ahut halawang so movement ko ane kang tang pen non 2022 ilitum movement ilitum hegam nong medalo. Amasi central government la pen state government na mathalo karbia rata tum ke lak. Mati karbia rata tum ke amit hang rights constitution long kido weg arat mi tum kachi hang kang tung tilu pukamat hata dota thek mani lasi pini labang so relevant learning ji kang tung ke nitum karbi akai ingchuk lim hai ke lakali nilitum mekejang lo kalila nilituman constitutional law nakitok ang article 244A nitum chi hang weg ji lapen mo arni si sai jok je central government punon state government punon nang litum tabi nitum han pangno weg nang ji lapen non hejong karbiang long otonomous council along labang so bang pukhili kalong penangan inglong so kalide tum sipati dolo halabang so prang tame lapen labang so prang pen karbilo chole song penana ningkan tame inglong so kalide tuman ke election pat tholong nang ne lapen longle patta trading lasen pinang ne pudum hang bom lo bon tame pining ako thegan thulong lo koson kopi pene central government state government tum interference dolilo inglong aso kalide ta tuman tami ticket pilo non bisara lam janas non itum dak karjablun havat haroghat constituency pen ke Ajit Kumar De phansi ticket pidam hamlilo lake Indian kachari alu karkano lake Bharat sarkar Assam sarkar tum Indian kachari alu karkano kosono karkan protante inglong aso kalide phansi ticket pike apu ako koson pene kopi pene haidam de dilo non ako chingwai sar nani arjudulong lilo la so Ajit Kumar De phan tame isi executive member EMR ki PG phanta council so kama thadu lasi mukiwang jilani pinama pinabdigba karbilong termas council kumane sia nang manpen hala bangso bangaso lapen inglong so Ajit Kumar De la haroghat constituency me ki thurun phan executive member pidam det lotangte ilitum karbia khaya phan ikelang rob lapen ilitum karbia khai isi akisum do kokji putan ilitum kama thado lasi alang phan tame MEC haidet po office tame alang di phan jakong pite nangji direct ningji nangji ilitum thurlong le tum ke inglong so tum ke take aron abepu ilitum ningji det ma itum ningji je tame constitutional long dokok tame bang thurun turu ke tenon ilitum executive member chipide lipoma hala bangke penabdik komama Karbiang long autonomous council long chief executive member ke mana bang hala bang itum thawek nangji kali protante itum kasik saga duli poke Muki bang jang ngonikan profit ke Ajit Kumar De ke Lukmania Chauhan Chaudhary Roy Das tamang thurun pu lasi non kiwang jilang ningkan pho pharma non pen ilitum karbia ratum chirok dun tokte polutangte lason thak si eklang bomna lasi nilitum areli kipir the peace and awareness itum ko an jika chirok tokma itum ko an silam ka thanma laan si ituma khai ka buji phanbor iji lapen ni nili kali anutina karbi tamen non realize bom lo je ituma khai ki sung lo lasi hala bangso ka realization hut kadop ka via song cultural organization pen chenglok literature organization pen chenglok social organization antam ilum ipeng do bensi mukiwang jilang ni karbia khai phan isi kana hok tan hot unang klang botang te itum kadop ka besi asyang tong chipira penang jipira labang sorry li pen jing tu